Jisu, Niu sangai mulatu, Nona loloma lebu, Sabakamulaya, Nangilosike seremai, sereni mamarau, liu sabakambulai, ora vingadei Jisu, Deus sangai bulatu, Nona loloma lebu, Sabakamulaya, ora vingadei Jisu, Leumula mainaga, Nawe te maki kebe, Sasena mai kea, Saotinagara, Warere setangaya, Leikani lenga kebe, Au avosota na, Ora vingadei Jisu, Niu sangai bulatu, Nona loloma levu, Sabakamulaya, Jisu nebakaruru, mate membulangan, Sanonda ulu batu, katawa munutu, para kawakalai, leotinamuto, Mikina nararama, Jerusalem ibo, Aura vingadei Jisu, Niu sangai bulatu, Nona loloma levu, Sabakamulaya. Avant de commencer, Ai tātou tele a mata o te manato la te ina tātou le te talo. unir dans Le la mato to prière. mai o le langi e pa ia lava fio. Donc, comme O vidéo, mato c'est o de mai o voir que luma les vidéos ma o fai témoignage wina fo i vraiment lusa pati.
mai le nei tu la pupu ma tu su e na i la fionga ma me omo la ma tu su e na mai la fionga e mai le la fio ni so so i uso ma tu fa fine i la ekalesia ia la to maua ma losi ma la ngaina ia la fe au i le la langi le di e so so ni i ma to yo ma to maua le loto ngatasi ma ia ilo wanganga i lo auso ai mai se la uta la vo ina ia la to la ngaina la uta le lei e pa ia e fa tasi mai ia ta au le tanginei mai e fo i mai la upu i o moto tau ni ia te ina o lo wanganga pa ia ina ia awani fa so ino o manatu a lo fina ngalo ina ia mafai ono mato fe so so ni ai le li ia e so so ni mai i le lau ngaina o lo fe au ile nei tu lau te wala au atu mo lo fa tasi mai o lau te talo lea ona o le na maliu i lungo le sa tauro mo mata wanga sala amen. Salutations à tous les frères et sœurs de la O lo Réforme faanga i o tātou usu matua whawhine i le lalangi a toa. Mai le nei mafuanga o te whawhtaia i le toa. Sa o au ngani atu ia te ia ina i o tātou su e whatasi mo au tau. Ma o le whiau mo i tātou le teimi nei o a whaautuina o le lawe ina ia au nātu. I le isaia mata upo e ono au lono whai upo e walu. Ona o whaalongo tuai le lusu ufofonga o le li o whaapea mai. O ai ea o te awi nātou. O ai foi e aluatu mo i mātou. Ona o whaapea tuai lea. O a ule nei ina awina tuau. Le aiso tātou teime te tau na whaaruina o le unga ua lata tele mai. O le ngaluwenga muli o lo fina ngalo le tuai ni o tātou whaia le tusia whaalinga ma ta upo spuma le whaa o lono whaipoe ono. Na au lo foi le tasi angelu o lele tau loto ingo le langi o ia te ia le tala le e whaavavau e fola atu i ono nofo le langi i atu nu uma mai tu a inga mangangana ese manu. Ile nganga valanga ile sitanga mai ile monu mau le kale sia lo vaenga lo naiva le tu lau se laus full fitu. O le whaole tango tanga sala e mana o mia inga luenga wha maoni ma wha le tangata lava ia. E te tawana tātou tu inatu ia ila tau le upu o le ola. Ai le o le whaatalitali ina ia la tuo mai ia i tātou. O ipi ana mawhai ona o tau tala tu i upu ia li i matamai tai. O le awha o Sofia ai lo la tau ngā lulue ma le whiri ngā. O i titi lava le taimi o tu ina mai ia i tātou. O lo tātou tutu i lungo tua o i tonu o le lalangi e whaavavau. E le aiso tātou taimi e whaamai mawina. O taimi uma lava e whaa auro mai matua i tā ua tele. I le tu tō atu lea i le na o le au na atu mo le tangata lava ia. O ai o le asa ili atu ma le whaamaoni i le atua. Ina ia maua mai e le malosi ma le alofatu no mai a te ia e a vea i mana au na whaingaluenga whaamaoni i le ngaluenga whaawhaiwhi au tālai. O aina tu ina atu iei e le tua le ngaluenga o le launga ina o le tala le rei. Ma reko ma ta upa sifun ma le ono o nono whai upa sifun ma le lima ma le sifun ma le ono. O feta lea tu foi o ie a te ila tau. O atu ia o tau le larolangi uma ina ta lai atu ai le tala le rei tangata uma lava. O le whaatua tua ma papatiso ina e whaolaina ia. A o le e le whaatua tua e whaasalaina ia. Seitanga mai le nganga waluanga mai i le sona o le olanga o Keriso le tu lau e tau se lau parkalafa wha. O le au na atu i le tua e au fia ai le au nanga patino e ala i tau mawhainga whaal tangata lava ia. E te tau e ona tātou ngā lulua so tanga mai ia mo le lawe ina o le lalangi. O le polo inga Keriso o atu ia o tau le lalangi uma ina ta la ia toile tala le lei tangata umalava. O ia tau tala atu i ona so o umalava. O ilato uma o e ua whaauina i le ola ia Keriso. Ua whaauina e ngā lulue mo le whaolatanga o lato lava uso a tangata. O le a ngā lulue whaatasi o lato loto malifina ngalo Keriso. O le whanaunanga lava le tasi moa nganga. Na ia langona ina o le a whaalia ia i lato. E le mawhai tangata uma o na whaatumuina le wanoa e tasi le ngaluenga. Ai o loo iai se wanoa
mo ngaluenga mo tangata umalava. donnée par le Sauveur. O te fia whaitau ina fo'i ia le sitanga mai i le fautuanga mo matua whaia onga ma tamaiti a onga. I le tu lau e whase lau ono sfuma le ono pala kalawhalua. O le polo inga le whaola i ona soo e au fia i tangata tali tonu uma e o i le unga o le taimi. La vie du Christ O i lato uma ua oma i ai musumusunga whaale langi. de leurs frères, Watu watu i ai le whalango lango i le tala le lei. que l'Église O i lato uma o e talia le soifuanga o ke riso. Wa whao uina e ngalu lue mo le whaolatanga o lato uso a tangata. Na whatu ina le e kalesia mo le neinga luenga. Ma o i lato uma o e tau ave i o lato lunga. Hana tau tonga pa ia. Wa folo fola atu ai o ni soa e ngalu lue whaatasi ma ke riso. O i tātou tangata whiwhilia o lea tua. O whiwhilia e ina i tātou o lea tua. Ina i o tātou ngaru lue whaatasi mai ia. Mo le whainga o langa na ngā luenga. O le au nanga mo le lei o isi o se au nanga tā ua tele. E whape whio na whaatasi mai le au angirupa ia i le whai wina o le nei ngā luenga. I le tuse e peru ma ta upo moa wha i pasuma le tolu ma le suma le wha. A ona whea na whetalai atu ai o ia i se etasi o le au angelu. I nā nofo ia oe i lo i tūta matau. Sa ia o whaia he ua whai oe ma o lātou whili. Ma me tū o iau vai. E leo anganga e au auna ea i lātou uma. O a auina e au auna ona o i lātou oe a maua le ola. Ona tātou whai taua lea mai i le. Ngā luenga mo le au apostolo e se lau tō suma le whā. Para kalawhalua ma le para kalawhatolo. I le avea ai mo na sui i tangata. E lei whiriwhiri e le tua ni a ngelu o e le i pā u lava. Ai o tangata. O tangata e tutusa o lātou i tu ina nau. Mai lātou o lo lātou sa ili e la veai. Na ave ke riso tangata ina ia mawhai ai. Ona ia a apa atu i tangata uma. Sa mana o mia se whaola pa ia o tangata ina ia au maia le whaola tanga i le larolangi. Ma ia li i matamaitai watu tō atu. E iai le whaatuatuanga pa ia o le a whailo atu. O oa e le mawhaanga e tia a ke riso. E feso mata upo e tolu a lono whai upo e vanu. I le poto whaale atua e au mai ai e lea li i la tō oe o lo sa ili mo le upo moni. Ina ia feso tai atu i uso a tangata oe ua iloa le upo moni. O le fufuanga le langi e whaapea. O i la tō oe ua mawaina le malamalama. O le atu ina atu i la tō i le pongisa. O tangata soifua uma e maua mailo la tō malo si anga mai le puna vai sili o le poto. Ua whai ai le mea whainga luenga. O le whaitalia e ngalue ai. Ina ia whaonga ai e le tala lei lona mana liua i le mawhau ma le loto. E mana o mia e le atua tangata. O i lato ua lato iloa ina le upumoni. Ina ia o lato lau ngaina le upumoni le larolangi. O le ngaluenga mo le matai. I le tusia mareko mta upes fumaleono fa upes fumalelima. Le maulava le tasi o lo whaatono e tato e le tua ini o tato wo ini o tato ngalo roe. Maolo iai fo ima le fai upes fumaleono il mata upu lava lea. O te tau ina soo le soa fai taun lea i le tele o usuenga. Ona e ta ua tele. Mareko mata upes fumaleono au lono fai upes fumaleono. O le whaatua tua ma papatisoina e whaolaina ia. A o le e le whaatua tua e whaasalaina ia. I le sitanga mai le nganga vanuanga i le tusi wa ta ua o le au nanga whakerisiano. Le tu lawa iwa sfuma leono para karafa mua. O i la tō lo baba i atu mo le alii. O whaamamaina o la tu nganga e ale leo susita i atu le upumoni. Whaatasia i malemata ala. Ina ia la tō tu whaatasia le ngalulua ya iai. A wawa la tō i loa o i whaito toa le alii. O lo la tō naunau ta i atu. Ina ia whaateleina lo la tō ngalulua so whaatasi ma le ata mai whale langi. I le ngalulua ai mo le whaaulatanga o anganga. O se mea tā ua tele.
O se mea tau a tele lo tātou susita i atu i le upomoni. célibataires, Lo o whātonuina tātou e le atua i nei o tātou atu i atu no uma. de toute origine, Te tau no tātou susita i mo tātou whaalongo atu i a te ia. autorisés I o tātou whaalongo atu i le upomoni. pour Ma i o témoigner tātou ngalundoi whaatasi e maia i le whaiwina o lana ngaluenga. O le ala tūlanga o loo whaavai i ai le ngaluenga whaekerisiano. Jean 15, verset O le tama loa po le whawhine. ce n'est pas O lo vous qui m'avez whaipoipo choisi, po lo no fufua foi. mais O lo moi mau j'ai oa vous ma lo choisi. mativa. O le alava le tūlanga e te soifua mai ai. Ma le atu nuu e te sauai. Po le a fo ilo matua. Établi Mai whaamata ma whai euna e moni mauhina le alofo ke viso. Ma e tau tino votre fruit o ia. demeurez. O lo whaola o Yesu ke viso. I le one sfuma le lima o nono whaipa sfuma le ono. Au Père en mon nom, Mo le whiriwhiria au o tau. A o whiriwhiria o tau e au. Wa o tu inatu fo i o tau i o tau wō. Ma i o tau fua mai ni fua. Ma ia tu mau o tau fua. Ina ia fo inatu ia te o tau e le tamaa. Mea uma lava tau te ole atua ia te ia i lo ingoa. Wa whiriwhiria i tātou e le atua. qui avez été Tātou te le baptisés whiriwhiria Yesu. Pei taina ia whiriwhiria i tātou mo tātou ainga. E ni o tātou launga i nātou il n'y a ia plus lana ni upu. juif, E te tusia kala ni tia ma grec, ta upa il tolu. n'y a plus ni esclave, Aurona ni whai upa libre, losu mal fitu mal il losu n'y a mal plus valu. ni homme ni femme. Awa o tau malava na papati suene ia ke viso. Ua o tau o ofu ia ke viso. E le o iaise i utaia po o se Il eleni. n'y a plus de la famille. E le o iaise polonga po o se saoloto. Car tous vous E êtes le o en iaise Jésus. tane po o se mawhine. C'est pour ça que Dieu Awa nous o a tasi choisis lava pour o tau l'œuvre de uma Dieu. ia ke viso Yesu. E le o to iaise polonga po o se saoloto. Se tane po se mawhine awa o tasi tato uma. O lona winga e mana o mia e le tua i ni o tato malamalama. O tasi uma i tatou. C'est ça, c'est A o le Marc mafu 16, angale na ia whiriwhiria i tatou mō lana ngaluenga. l'ordre du Christ. E tu se education i le tu lau e lua se lau o no tolu. Vous ouvriez. Tō o atu, ma lau ngā atu i le tala lei i tangata o la uma. Ma reko ma tapu sfuma leono o lono fa ipa sfuma le lima. Na whatonu ina e ke riso na so o ina ia folofolo ina atu le tala lei. O lea whatonunga e le o te whatonunga a le whaiwhi au. E le o te whatonunga a te Bible worker. Petit, jeune, Le ai o le whatonunga a Yesu ke riso ina i o tātou launga ina le tala lei. le peuple de Le whape o la avea uma i tātou mu whaiwhi au. l'ordre du Christ. Pe avea uma i tātou ma missionary. Pei tai o lo o au mai i tātou i so se vaenga ese o le ngaluenga. Tātou te tuwha i nā tuai le whi awa le atua. O lo mana o mea i tātou o le atua tātou te avatu de tala le lei i tangata uma. O tangata o e mawarurunga mai e whaatau waa. O e popoto foi mai e lea o a oina. O e matutua mai e laiti. Tu ina mai ia i tātou le whatonunga. Whiriwhiria e le atua o na tangata. O le whatonunga nei na sauma ia ke riso. Le i sauma ia i matou. Aunga ina le upu. O le atua lava na ia whatonuina i tātou ina i o tātou launga i nātu lana upu. Nganga wano anga. I le tusa evangelia. I lona i tū lawe ono sifunu maleiva pa kalafotolo. Pe au mawhau i a ai. Ua matua i titi lava ngā luenga ua whai ai. Le ua matua tele na ua le afe mawhe e tatau o na lapata ia le vave o mai o le whaola. O te langona ina te naunauta inga tele e wa ai atu ia lii matamaitai o a ngai atu i le ngā luenga i le mana o le anganga ua whatumu le i le alofa o ke riso mo anganga a whanu. Tātou te mana o mia a lii matamaitai ai mai se lava le au talavou. Ine iau lato o atu i le mana o le anganga pa ia o le atua e whaialana ngā luenga. O le ngā luenga na nei e le mana o mia ai so poto. E le mana o mia ai so lava malosi peitai tātou te mana o mia le mana ma le poto ma le malosi mai le anganga pa ia. Tu ina mai e le atua lo na anganga pa ia ina ia mawhai o no tātou whai ai lana ngā luenga. Fina ngalo le tua ini o tātou launga ina le whiau e whatatau i le unga o le larolangi na nei.
O le ale tūlanga ma oti o lo tu ina mai e le upumoni o le taimile nei mo i tātou i aso amuri. O lo wata ue le tusia whai la unga me ta ipa sifu mare lua, fo ipa sifu mare toru mare sifu mare wha. Se i tātou wha longo ia i le unga o ia mea uma, i e matau i le tua ma e ana i ana polo inga, a wa o mea ia e tatau i tangata uma. No winga o tangata uma me na o mea i neo lātou tā la ina le tala le rei. Ma ia tau atu i tangata uma i ne ia o lātou zita ia mamumuri tai i le tūla fono o le atua. I le whai upo sifu mare wha. A wai whamasino ina e le atua ngaluenga uma. A toa ma mea lilo uma lava. O mea le lei a toa ma mea le anga. O lo ta ua fo i le tuse wha alinga ma ta upo sifu mare wha. A o lono whai upo e ono ma le whai upo e fitu. Na u lo fo i le tasi a ngelu ua lele tau loto inga o le langi. O ia te iel tala le e whaavavau e wholofola atu ie o nonofo i le lalolangi i atu no uma, mai tu a inga, mangangana ese manu. Whai poe fitu, o whapea atu ma le leo tele. Ia au tau matatau i le atua vavatu ia te ia le vi inga, a wa o mai le tu waso o lana whamasinonga. Mai au tau ifo i le na whaia le langi, ma le whanua, ma le sami, a toa ma puna o vai. I le nganga waloanga, o lo whamatala ina ai, i le tulanga te ona tatu whaitawina, i le tusia whailaunga, ma le tusia whaadinga. Le launga ina o le whamasinonga, ua tau mai ai tātou, ua lata le fio mai o Yesu. O lo ua tau ai foi o le tala lei e whaavavau. O le launga ina o le toe fio whaalua mai o Keriso, o se whiau tāua lava lea, i le te au lo tātou tau aveina. O lo tusia i le nganga waloanga, mai i tustusinga o le soifuanga o Elena Waita le tu lau e lua se lau, ma le walu pal kalafaono. Whai mai e leta tau o na tuuina lo o tau malamalama i lalo le mea e fua i saito, po o lalo o le moenga. A ia tuu i lunga o le tuu ngala mepa ina ia mawhai, o na susulu atu aile malamalama ia i lato uma, o e o to tonu o le fale, o lo fale, o le lalolangi. Te tauna o tātou ngā lulue, ma tātou whatusulu atu le malamalama i tangata o le lalolangi. O anu wai, a inga, ma nganga o lo o iai le lalolangi. Mau te langone, te tauna whamanatu watu pē ia te outou, le ngaluenga ale e kalesia, o le ale ngaluenga ale e kalesia. Le maa rekomenta upasifuma le ono, fa upasifuma le lima. O fetala ia tu foi, o ia te ila tau. O tu ia o tau le lalolangi uma. Ina ta la ia tu aile tala lei i tangata o malava. O lo o maia i le anganga waloanga i le ngaluenga lau apostolo le tu lau e iwa. Fai mai o le ekalesia o le malusi anga le o whiwhiria e le atua. Mo le whao le tango tangata. Sa whaatu langa ina mo le au nanga. Ma o lona misiona o le aveina atu leo le tala lei i le lololangi. O lo wata ua i nei o le ekalesia o le malusi anga lea ua whiwhiria e le atua. O lona winga o li i matamaitai o lo o iai i el au talavou o lo o iai le nganga waloanga o lo o iai le tuspa ia ma le tele o wale me whaino tatou lau ngai nai de whi awa le atua. O le alinga luenga po le misiona whapito na tu ina atu e ke riso i le ekalesia. O le tusia matai o mata upa luas funu ma le valu o nono whai upas funu ma le iwa ma le luas funu. Pea tatou whai tau mai le whai upas funu ma le valu. O na mariwa ni ai leo Yesu ua whetala i atu ia te ila tau ua whape atu. Ua tu ina mai ia te au le pule umalava i le langi ma le lalolangi. O le nei, ia o tō atu e whaino umalava ma soo, ma papatiso atu ia te ila tau le sua foltama, ma le atalii, ma le anganga pa ia. Ia o tō awa o atu ia te ila tau ia tausi i mea uma ua ofa iatua ia te o tau. Whauta foi, o te ia te o tau ia sa umalava, e ho o lava i le ngata anga o le lalolangi. Whawhetai le tua tātou te leo ngā lurua na o i tātou. He peo na folfola mai le tua, whauta foi o te ia te o tau ia sa umalava. Ia sa umalava, o lona winga, o so se taimi, ma so se aso tātou te ngā lurua i mo le tua, o lo o iai o ia mai tātou.
Le tu la fo ia e le atua ana au auna. E ngā lue o ia whaatasi mai la tau i aso uma. Wa lo folo mai le fionga pa ia le atua. Whauta o te ia te o tau i aso uma lava. E o lava i le ngata anga o le lalolangi. I le moni mau mo le kale sia vai ngalona tolu. Le tu lau e tose lau valu suma le tasi pa kalafa mo mua. O le misiona le e kale sia po le ngaluenga le e kale sia ke viso. O le lave a i leo tangata anga sala ua whano. O le whailo ina atu lea o le alofa o le tua i tangata. Ma ia man malo ia i la tau i ake riso e ala i le tā ua o le nā alofa. O le upomoni mo le taimile nei e te tau o na ave ina atu i tūli manu pong sā umo le lalolangi. Mai mawhai o na amataina le nei ngaluenga i tō tonu o tātou lava a inga. O le whatonunga na nā mo i tātou. O le whatonunga ke riso mo i tātou. Ai tātou te le tu ua le lalolangi na nei e whai malanga atu le langi. O le ale whi au na tu ina atu e le atua e whatonu ina ai i ona au so o ni o lātou whaia. O le tali, o lo mau le tusia mareko me ta apasuma le ono whai pasuma le lima. E ma whai no tātou whai taua, pēa lava pēa le nei mau. Whai mai o whetala ia tu fo'i o ia ia te ila atou. O atu ia o tou i le lalolangi uma. I nā tā la ia tua i le tala le lei i tangata uma lava. O le whesili. O le a le malosi o le alu a le nei whi au. I le tusia ma taio ma ta upo i losu ma le wha, a o lono whai upo sifun ma le wha. E tala i nātu fo i le nei tala le lei o le malo i le atu laulau uma. E whai mamoni mau ino u uma, o na o mai ai lea o le ngata anga. O le misiona po le ngaluenga le watu ina mai ke wiso mo i tātou. O le mana o ngō le atua ina i o tātou. Whaia luna fina ngalo, i le whaataunu uina o lana ngaluenga. O le tala ina le o le tala le lei, i atu laulau uma. Ina ia o mai i la tau mamoli mawina le alofo Yesu, mamoli mawina le tala le lei. O na o mai ai leo le ngata anga. O le whesili. O le ale whaatula nanga o le alunga o le ngaluenga i tū o le lalolangi. O loa ta ua i le tusi a ngaluenga o ta apomomua. Ha lona wha ipu e valu. Ai mawai o tau le mana pe ai fia i fo le nganga pa ia i lunga ia te o tau. E whai fo i o tau mamoni mau ia te au i Yerusalema ma i utaia umalava. Ma Samaria, e ho o lava i le tulu inga o le lalolangi. O loo awina atu i tātou e le atua tātou te moni mawatu. O loo matua tele atu nuu, tele i tu ainga ese, tele a inga, tele tangata tātou te moni mau atu ai, le alofo Yesu ma le tala le lei. Aua e te nofo na oi lo fale. E mana o mia i ni o tātou ngaru lue. Le au tala vou, o le au matutua, o whaifi au, o le au tā lai, o le taimina nei, e mana o mia i ni o tātou moni mau o tuai i a keriso. O le whesili, o le aringa luenga whapito na tu ina atu, e le atua i a Paulo, a walo o tātou tala noa, i le sono o le aonga sa e whatatau i a Paulo. Ma le tusi a ngaluenga mata aupu e luas fun ma le ono. Alono fa ipu sfun ma le fitu ma le sfun ma le valo. Ma o la vea ia ia te oi ai le nuu nei. A tō manu ese. O te awina atu ai nei oi. E whapupula o la tō mata. Ia le liu mai ai mai le pou liuli. I le malamalama mai le pule fo ia satani. Ia le liu i le atua. La tau te maua ai le whaamanga luina o angasala, ma le tofi whaatasi mai la tau o whaapa iaina i le whaatotua i a te au. I le o ngata tonu o nei tangata, ma le o ngata tonu o le nei fo ia tu nuu, e mana umia le atua i o tātou, a langa ai le whiau ina i whaapupula ina ai o la tau mata. O ao tangata o le larolangina nei, tangata o lo nonofo le larolangina nei, o lo whaapongisa ina o la tau mata, ona o le pongisa o le angasala. Pei tai o tātou o tangata o le atua, ma e ale le whiau o ke riso, ma le whiso swani mai e le atua, a atoa ai ma le whaatasi mai le anganga pa ia, e mawhai ai o na tātou,
te tale ina ma whaapupula ina o lato mata. Awa ua whaatawa suina e lato. O leisi fesili, o le ale o ngā tutonu ngā le mō o le whiau e te tau o na lau ngā ina e ama pasa po a whiau a le atua. I le tusia lua korinito ma ta upo e wha, a lono whai upu e 5. Awa mātou te le tala ina i mātou, a o ke riso Jesu le lii, o i mātou ni foi, o a o to au auna, ona o ke riso. Tātou te le lau ngā ina i tātou lava. Tātou te lau ngā ina ke riso. O ia o ngā tutonu o le tātou whiau. Tātou te le lau ngā ina le nganga waloanga. Tātou te lau ngā ina ke riso. O le whesiri, o le ale ngā waa e te tauna iaia i tātou te lau ngā ina ai le whiau. I le tusia lua le timo te omata o poe lua, foi poe losu mal whaama losu mal 5. A waile te tau na whinau o le au na le li. A ianga malu i tangata uma, ia mawhaia o na o awatu ma ia ono sai. Ia o awatu ma le anga malu, ie o whinau mai. Pe mawhai lava le atua o na fua i atu ia te ilatou le salamo. Ina ia latou i lo le lei, le upu moni. O lo tau tala i ne whare tau au na le atua. Le au na le atua e le tatau o na whinau. O tātou uso ma tō whawhine e le tatau no tātou whinau. A wai tatau no tātou o atu ma la unga atu di whiau. E tatau o no tātou anga malu. E tatau fōi o no tātou o no sai. E le tatau no tātou whinau a wa o tātou o le whanau o le atua. Tātou te ngāru lue ina i o tātou maua ina a nganga mo le malo. Ai tātou te leanga i atu e whaia re whina ngalo o le atua. E te tau o na manatua ina ma te whatuine o tātou loto. O tātou e te tau na tātou launga ina le whiau ina ia o i loto ma nganga o lātou e o lo whanongo iai. Ma teita ina i lātou ina ia o lātou pusitai ma muli le atua. Te tau o no tātou manatua ina o le nei ngā luenga tāua. E tau o tātou i loa e tātou te le i o mai e whaasala ina tangata. Whaato i lalo ina o tātou uso. Ai ina ia lawe ina i lātou. O i tātou o tangata whai launga. O ni o tātou whinau. E tātou te le i launga ina. E tātou fōi tangata whai launga. E launga e whaatitau i le lofa. Ai le o le whaasala ina. E oni o tātou whaasala ina se tasi. O le tātou tiute o le launga ina leo le alofa o ke riso. A o ke riso o le anga lue o e tonu le loto. A o ke riso fōi na te au maia i a nganga nei i le kalesia. Ma wana o ia lava. Wana o ke riso na te au maia a nganga i le kalesia. Na o i tātou o ni tangata ngado lue whaatasi ma ke riso. Le iso tātou malosi anga po te tātou pawa e whaadiliwina ma au mai ai se tasi. O le nganga lea o le atua na te whaadiliwina le tangata. O mai ai la tau i lana e kalesia. O le fisili. Ai se ai lau ngaina tua i le whiau i Eusalema mo mua ai le ianga i tu o tulu ingo le lalolanga. O ia whetalai mai ai tātou. Ai tātou te le i lau ngaina le whiau. E iai le vaenga te tauno tātou whaia mo mua. I le tusia luka ma tā upu e los fumul wha. Halono whai pe whas fumaleiva. Whauta foi o te awina mai a te utou le na fulafulaina e lo utama. A ia o tau no nofo le aio Yerusalema se ia maua e o tau le mana mai runga. O lo ua iai le malusi anga po le mana o umo na folofola mai e le atua mo ona tangata. Whina ngalo le atua ene i o tātou maua uma le mana o le anganga pa ia. Ine o tātou o atu malau ngatu i le lalolangi. E mo mua lava o na tātou te talo atu i le atua mo lana taita inga ma lona nganga pa ia e taita ina i tātou. Ina i mawhai o na tātou whaadiliwina ai tangata mo ia. O le mafo anga le na leona whaatunu wina
E ke viso na so ni i o lātou no nofo ma whaatele i Jerusalema. Ina i o lātou maua le malosianga po le mana o le anganga pa ia. O le whorofolanga lea le atua. O le fesili. O aina awa tua le malosianga i le o apostolo. Ina i mawhain o na lātou launga inai i le whiau. I le tusi ngā ruenga ma tapo mua au nona whai upo e valo. A wae maua foi o tau le mana pe a fio i fo le nganga pa ia i lunga ia te o tau. He fai foi o tau mo ni mau ia te au Yerusalema ma i utai umalava ma Samaria e o lava i le tulu uinga o le lalangi. E le tauno tātou whawhitai le atua a wa lo soswani o ia ina ia mawhaino tātou ngā ruroi mo ia i le nei lalangi. A peo tātou i loa o a nganga o loo ia i le lalangi o i la tau o e ua tawaso. Ono o le tele o mea o loo whawhiawhia i la tau i le lalangi. Pei tai o tātou o Kerisiano e le ai so tātou malosi. Wa o le mea moni e le iso tātou malosi e te tau no tātou ngā ruroi whaatasi ai ma le atua. Le mea le peo na tau ai i le tusa ngā ruenga ma tau mua mofa i pue valu. E te tau no tātou maua ina le mana, le anganga pa ia lea, o le awhio mai o ia i lunga ia i tātou. Mai te tau no tātou o le ngātu ma te talo le atua ina ia au mai e ia i tātou le nei malo si anga. Po le paua. O le fesili, o le ala tūnanga na o iai ma le whai unga na maua e au apostolo ina ua maua le malo si anga mai le nganga pa ia. I le tusi anga luenga ma ta upoe wha alono wha upoe wha. E tō tele o e na whaanongolongo le upu o tali tonu i lātou. O le tawa whai fo i o tangata po ua lima afe. E whape whea o na usi tai tangata e lima afe. E mafua mai on o le mana o le nganga pa ia. E te tau no tātou o lenga ma te talo atu i le atua mo lona nganga pa ia ina ia visosoani ia i tātou. A o le nganga pa ia fo i lea e mawhai o na ia liwa ina le nganga. O le unga na lato maua o na o le maua ina o le nganga pa ia tātou maua ina le wha maulinga i le tusia ngā ruenga me ta upoe wha a lona wha upoe wha. Lima afe tangata. Ta ina atu lato ina i o lato usitai. E ala i le mana o le nganga pa ia. O le fesili, o le ale taui mo au na wha maoni o le whiau o le atua. O le tusia salamo ma ta upo se lau luas fuma le ono a o lono wha upo e ono. O lo whai mai o le walu atu ma tangi whano. O lo o avele saito e lulu. E fo mai lava ia ma le alanga fia fia. O lo au mai ana futu saito. O lo tātou whaia ngā ruenga wha missionary. Ma o tātou ngā rurue ai mo ke riso. Ma o le mea moni. O le au mai au fusi saito. O le au mai lea o le whiau o le atua. E au mai ea le tala le lei. Le tala ia ke riso. E a whai e te toi fo i mai lo a inga. E a whai e te toi fo i mai i le ekalesia. O ta ua i le fionga pa ia le atua. Te o linga. Mai ta ua ai lo tātou tufa atu o le whiau o le atua. Ngua e ei teimi tātou tu whawhisanga i ai mawhinga tā ma whawhi tāuli. E fo i matofa tofonga. E a whai e te toi fo i mai i lo ainga. E te toi fo i mai fo i le ekalesia. Ma o le memoni e pe ona ta ua o se o linga. Ma e whawhitaia i le atua ona olo e maua pele ola. O le fesili. O a fua o le neinga luenga wha missionary. Le tusa ngā luenga me ta apes fumalatasi, au lono wha upo los fumalatasi. Sa ia te ila taule a o le lii. Ua tali tolu fo i le vau tangata e toa tele. Ua le liu mai i le lii. Amene. Mai whaitaia i le atua. Wa e lema whaiona wha angaluina i le atua. Ana au auna. Mai peona tātou whaitawina o lo ta ua ai o le a au le atua na iai whaatasi mai lato.
Ma o le ao le atua na te ave se ai, so o se vaenga ma so o se whawhita auli e ona pōna tia ai le alunga i lumo lana whi au ma lana ngaruenga. O umona i loa e satani o loo i ai i le whanau o le atua le tala le leia wholofola nga atu i le lalolangi. Ma o tape na ina e le ti apolo a wala e tau fia ai le whanau o le atua mai lo lato a nga i luma e wholofola ina le tala le lei. O le fesili, e na o upu e mawhai o no tātou lau ngaina tuai le fe au le tua i le lalolangi. Le tusia lua ko nito mata apo e tolu a lono fo ipo e lua ma le fo ipo e tolu. O o tou o la mātou tusi o tusia i o mātou nei loto ua iloa ma whaitaulia e tangata uma. O lo whaalia o tou o le tusia ke viso ua saunia e i mātou e le tusia i le vai tusi au le anganga o le tua soifua ua le tusia i papa tusi maa au papa tusi a ano o le loto. O tou o lono winga o tātou o i tātou o le tusi whaitau a tangata la tau te whaitauina a tātou wa mio ato ai mamoni mau tātou te whaia. O lota ua i le sona o le vasenga o le aonga whaasapati le tūlanga e whaatitau i le whaingainga fau e o sia e le tua mona tangata. O le whaingainga fau o le tūsia ina lea o tūla fono le tua i o tātou mawhawhau ma tūsia ai i papa ano o tātou loto. O le fesidi, e tūsai ma le whetalai ngā Iesu, e whape wheo no tātou lau ngā ina atu le tala le lei po le whiau o le atua. Le tusia luka mata po te fulu o lono wha ipo e lua. Ua whetalai tu fo oi a te ila tō. E tele le saito e sele ina, a o le au whainga luenga e to ai titi ia. O lea, ia o tō ai oi atu ai i le li e ana le saito e sele ina. Ina ia awina mai e ia ni e ngalulue i lana saito e sele ina. E mana o mia e le atua tangata uma. E mana o mia e le atua i tātou uma. E mana o mia e le atua i le auta lai. E mana o mia fo e le atua i a whaifi au. E mana o mia fo e le atua i le auta lavou. Ina ia lave ina a nganga. E mana o mia e le atua i tātou uma. Ina i tātou tā lai atu te whiau o le atua. Ta watu i le atu laulau uma. Ta watu i tu ainga ese le whiau o le atua. O le whateta inga e peon au mai al apostolo Paulo. Mai le tusa Filipi ma ta au poe tolu. Alono whai upu e sfuma le lua se e whaangata le whai upu sfuma le wha. E le pese i wo o maua nei. Po o ato atoa ona le lei nei. Au te tau sisi atu pea pe mawhai ona o maua o le mea na maua ia au e ke riso Yesu. Le au soe, o te le manatu o maua, a o le mea tasi o te whaia. O te whaangalo i mea o tua nai, o te momo e puno wai, fo i mea o i luluma nai. O te tau sisi atu i le whailonga i a maua i le taui na wala au wina ia o mailunga. E le atua i a ke riso Yesu. Le au soe i a e whaangalo mea o i le tua nai. Whaangalo le mea ua pasi. A i e a apa atu i mea o i le luma nai. E tō tele nganga o lo o i o luma. E mana o mia ina ia whaola ina. Tō tele fo i a inga o lo o i o luma. E mana o mia fo i ina ia whaola ina. Awa ua lata mai ke riso. Ua lata mai lei unga o le taimi. Whao au le tato whaitau le tusia lua le Timoteo ma ta apoi wha. Alono whaipoi fitu ma le whaipoi vado. Ua o tau le tau le lei. Ua i uia tau le tau sinionga. Ua o tau fi i le upu o le whaatuatua. O le nei, ua te wina mua u le pale o le amio tonu. E fo ina ma ia tau i lea lava aso e lea lii
le whamasino a mio Timothée tonu. 4, verset 8. E le ngata fo i a te au. Désormais, A o i la lato couronne uma de justice me e fia retiendra. fia i lona whaali Le mai. Seigneur, le juste juge, O lo o n'est whamalosi là mai pour les le rares apostolo dans Paulo ces ia i jours. tātou. Et non seulement à Ina i o moi, tātou Paul qui maua dit, le palo à le moi, amio tonu. mais encore Ma à i le tous ngata fo ceux i a qui te ia aura o aimé Paulo le lea. sang à venir. A o i lato uma o e fia C'est l'apôtre fia Paul que nous i le avons whaali choisi mai o keriso. Ua pour fo ina mai le atua ia i tātou le poto, ce n'est pas tātou te seulement mawhauwhau ai. Paul, Fo mais ina mai à fo i le atua ia i tātou. parce que Le c'est upumoni vrai que tātou te Dieu a filifili donné ai mo ia la malona connaissance malo. I le whaiwina o le nei fe au, des jeunes filles. o lo o folofolo mai ai, e ke riso whaamanu yanga mo i lantou Dieu a uma, donné aussi o e ngarulue, ma ngarulue, pour ma terminer ngarulue mo ia. ma prédication. Ma o le folofolanga o lo ta ua le tuisia whaalinga, ma ta apu luos fuma le lua, a o lono whai upu fuma le lua. Pour Jésus-Christ. Whauta La foi promesse de o te l'Apocalypse, vave aluatu. 2, verset 12. Ua ia te au foi le Voici, je taui viens o te bientôt, taui taitasi atu ai, et ma ia tusa rétribution malana a est à moi, mio ua whai. pour rendre, Tau ina ia whaamanuia mai le à atua chacun i lana selon upu whiriwhiria. que Ono il mérite. Iesu. Ameni. O le tato whaiu i le tato te talo. Lo mātou tamai o le langi. Au e fio i lo Alors, nofo ali avant de mamalu. terminer, I le mea siri o na pa je ia. demande à tous O de lawa fio o le tua pa ia e s'unir tua autour de la tasi. prière. Ma i le neitu la, mātou te o mai i o luma. Mātou te whaftai tele, i lawa fionga pa ia, sa mātou whetuwha i ai. Ai le ngata i lea o le nganga waloanga na efo ina mo i mātou. I le neisu isu inga, i e fisosoani i e ka le sia uma. E fisosoani mai i ai mātou uma, le au tala vau wha manmole. I e fisosoani fo i yuso ma tua whawhine. I e fisosoani fo i e mātou whaiwhi au. Mai se le au tala lai, i e fisosoani i lato uma le di ia. Ina ia mawhai, ono mātou launga ina, i e lau fionga pa ia. Mātou te o lenga, i lau anganga pa ia, ina ia mawhai, ono mātou ngātu lua i mō lau fio, whawhitai tele, i lau fua i mei o lau upu i o mātou ngutu. Mātou te talo ina ia fua i atu, i e le malamalama i o mātou huso, mātou whawhine, o ai lava o le a mawhai, o na whaalongu i le neisu isu ena. Mātou te tu ina atu mea uma lava i au a au, i e whapeo ni whatasi mai fo i a te au. I e la vea i mai e pui pui mai, e whamanuia mo i mātou, pe a mātou toi fo i o mātou ainga. Ono o le suafo o le na maliu mo i mātou uma. Amen. Jesus.